nsafuni nyina mama obi wu ansa mo be keka nsam mo maame no o jaso evangelist udru jamma wachire sofu mo gan so wo yare dadam mama mani wu ansa ono so mo pesika na mo fanko bo papa me yesa se mo amma me mu before cause me boy mu wewe no e be twa film ntimi reach YouTube nti ahade ekwan yi ho nti ma nto ayi nsafo mpanifo no ekuru sika no se mo nchemoni enkohwe evangelist udru yere na mo nchemoni enkohwe sofu mo gan o preach pa yare nti odadam mu yi mama papa ni wu ansa ono so mama mo ani bi nkoso no so so what you say na ye ready ekoso ya enne matete se omo say apreku my doctor enra na ni video circulating on social media na obi a onim de ekoso this time ebeka se obi na de na beto ho na ama wa nyankopon before nso na nipa be ye bibi no na wonyame checking ye besi bibi beto nipa brabo wonyame won na checking ni nyina wono ne calculate die besi bia ene bibia so besi no wonyame wode nam nipa so ene bia bonte enti obi kasa na obi ko video ni nti na wawuo ena please wonyame wonye bibi agese wa danedi onyame na wote so nim die besie ena o ma yehu die ekoso nyina wode yensen na ho ne so obi te wa ono ankasa onyame a wodi sa adwuma wode boyefu wo nya ne fe so what you say wode boyefu wo enya ne fe ena ade biara emfi osoro agya no enyina bible ne ka wose ne yo nyina eso abie e wode ye ne wasem nanim nipa de wuye bia eso abie e wode ye ne wasem nanim ne to de bia ye ne nipa bi mpe ne krenti no se bibi besi no nyame fa nipa bi so ne hapia ni ya lebu nipa no nyame na ekumo ni nipa na ekum nyame wona ne kum ono ne mankwa ni nipa na ekum so what you say ena boni ekum boni fo ntina de bia ye betena se ye ka tri nipa se hweye toto wanamo woni onyankopon ta me amete ai me fuma awurade a ni nipa na bekumi awurade na nkasa ena betere ne nsa e wo me so eni ntime hu se wonyame wona ne kum wona ne mankwa no e wo se me ye very careful e wo me ne nantiem me nkotena se nkoburu nyaman koye niema nsem fata ema metena nsem fa bible ntome na so se me preach me koye sa onyame no woni menya nyame na wokum na wo sa mankwa no wono e na wode me be fa kwan bi so a wode me be set example se obi wo som busuma me mfa no obi esum nyame fofra me mfa no de me wo ka kira na ne se wonyi Yesu Kristo ni no onyankwa ba se obi kofa busum no the bible to so dia eno dia wasti ye mani munyi nyina mum fife enyini a wankasa ma yenka ho asem ene yenka yenkasa wadi we yensa na ho ema se obi wo na wokoji tumi bi ene wonyankopon die beto so wo hu se ei onyame yensi na twetwe onyame yesu no yensi na twetwe na me nuanum Ghana fo mu bi nya twom no kure nie they won't say it. They will put it on other people. But this is the time. We don't sugarcoat anything. And either you blue and you blue, and you green and you green. We put it as it is. We don't sugarcoat. Ye nipa uko tu se uni anda pa eya rabusem. Enye komo sa. Obia wushini ni ase. Womu oni boni. Because who can carry Bible no? Now she you nyankopon or they may have the boy for no what should they see ja any woman koguma. You don't wish your worst enemy to die in his sins. So what you say? Ntina de bia ye boda wuro no. Nti si ye boda wuro na wotia na wasakra. Ba ye boda wuro na wote na wansakra na wu boni mu dia eni na nyi obi na kumantwi. Boss yako edra ye dodo sa nipa no. Ene say ye de tia ye preach no. Edo ye de do obi a wote boni mu ene se ye betena ha ne ye be kasakra wagyen e de akyere no si ye nya kana wo fa
what you say? A drum pempen so near my. Now they want to use this to cover this lady that they cut her. Me, I will use this to cover the lady. It will be a you. It will be a you. It will be a you. Apreko my daughter will be a kuchi channel one of them. Ubia and kuchi channel and one of them. Send your mamma na yuchi channel. I in the back. I go pine was you know. One see nipa. Nipa the tone the bossy. Kochi no dinner midday to so. You could cool no. So what you say? Into Mamma Mabonting, and may you know Munsha, and what the video the buyer, and the Wakuno, when you mean the cash shot the other dada. And Sana AC. And this won't be the first one, oh. Some from position will myself for ye. And she, one she, some people will drop in front of their puppets. Because we are living in a dangerous time. When you mean now what she shall ma and suffer now a different be at it when you make money be womb a different be so woman tamino when you mean when the money be womb and this woman be bow who so I just when you miss shaky grounds. I just say you young coupon was shaky grounds and send any baby and near Banahoso. Yamine kum. What do you see come America for? Nipa 100,000. So what you say? Say Yamini deal. Yamino one spread nipa bonnet for America for Tennessee. She mujaguye be a Planned Parenthood. Come Moframuja and go from and Moframuja team. And they say 53 million babies. In America for you, Matogo. Just when you saw your Colaba Kubia, it's no 1 minute Pabaqua, Nipper won't can you no be. When you may, would she nipper bonnie for the bonnie soka? And to nipper be any was as he saw. Into a said, my now, nipper 100,000 or not the good to tell. Debbie. Dear Echo Swing, when you may. On Penisao, Nesu Nipa your bonnet. Nipa. This is the time we speak the truth. Because who can a crowd be one can a crowd be Nti can a cry, then when you mean Tamunya Kron, Nanya Chum, and the Katasumu Masono, Yam Fan Son Christo, who know why you Kron, one at this. What is that? Who know why you Kron? He doesn't ask that. We are humans. Or see, no do yet no ya canfu. What you say? I preku my daughter mammy not to a mental. And a diff on a mental. Who met two moody or moody to man metano. So what you say? Well, no, there was see a bow mutuja. Now we surrender their lives to Christ. Yaka. Evidence about Manasa Betnasi. I can say, Ben York. Be a knife, want to me coach Ben York. Or that's what you did. I wonder. What good day said Ben York? I was said by now, be a knife for Swa Ben York. Any alaba, boys so cofa woman. I was say a Swa woman by now. But Ben York, what you did? Now, what may you so preco my daughter woo and Yakatamuta. Faton chain. The Nipa who a few women on your common. Obian so good here. So what you say? Obian here. Now, a man for two so. Okay? Iron shopping iron. Obia. No who was standing man bibiano. They were shaking right now. Until they were trying to do anything. But when you mean some nabado, when you mean someone to me, see no. When you mean some bassy. Now a soul will be paid and sack. And you need patua. You can't bury it. Katasukra, it will bounce back up. At the same who balloon. No one puts you back at the man. Now the balloon, now you're going to piasso. And you could don't leave it. It will bounce up and consume us in that. I just don't pine.
sanity. Baluna, you wouldn't shoot when you press it to press it down. It won't stay there, it will pop up. Until your catcher will be a say, Jinaye. The woman, you know, and rather than the Jum again, Paul, but what the Nipaso, Naya Nima. So what you say, when the Nipaso, into good night will be a Kuchani video, and will Kuchani Name, Sinipaya Bonia, Asasiso, would you and Nimguasia, the Nipaguno, and Numucha. Bible so Bonnie made you Bonnie Forty. Until you catch any per se your papa, because I didn't be a way of Kukuamuno. Nina so be I would hear no what's happening. Everything that you're doing, one day it will come out. And it will to Barbara Bopa, dear Sampa, do something good. Now what's in a be? It may be a bonte. When you who Kukuama 7. Obi fiti kotia a ohwe ne no hu no ni nipa de mu nyina meka Yesu Kristo ne nesuafo no nama when they think about something then he say it ade na wana jim farasifo ne kasa adwene nim na onyame eyia no e wa bonten nti sa nyame no ne yeni ni dili no wono no bibia nsie no bibia ntimi hinta wodanim so what you say Bibi ni wa ebetuma hinta e wo sa papa nanim nti bibia wo ye no sa wo mpese woni ni benya sama be wise anye sa da kope obebia wo so no wani mogu ase media koi mesua ni ma bebre na me gususu a me hia de ewi ase se nipa so wo bepentamanya no ho a wo hye any money bebre mu se nipa se won tena se mu nyame eno do ne se bolojo emfa ne nya de opeso wo ye no obeye hurija wo hye wo abra ni mu mene ye wo hye wo abra ni mu mene ye because you are botan gatana ene ye de na to so ne ho na ye tumu hwe sabre na so bie mu a emene na so wo beye bolojo ni dane no ebe tekita mo de but ebebene ne be yakono people are running so fast. Or say, do not love the world or the things that is in it. Your Bible not 1 John chapter 15. Your Bible not 1 John chapter 2:15. You can catch it. It tells them was we are do ni onyankopon do was mu no wiase ana enioma ewo ewiase se obi do edo wiase a eja ne do eni nimu na de ewo wiase nyina honam akono ni eniwa akono ni asetene mu ahohoho a emfiri ja no na emum efiri ewiase na ewiase ne nakono ari twam na de oye di onyankopon pe no obetena hoda Ote. If we are sending a corner, you want a didn't precon so any money, I been more than you would deform. Was the same we are seeing in a corner? In sham. If we are sent do any muniama, me precas, me pe fear, me pay gira what to say, me pay way, me pahudia, me pay private jet, me pay way. No one fuck one papa so, nibinya. If we are seeing ma. Na ye de fe Yesu Kristo sunja hose yanko ibiase ni yanko kansempa no wankase gopi ye wunyo because we promise ye e John 14 wo no ni kusisi baby ama nti ha ye mfi ha ye transit enti ye mapata wa ha so we ye waje se wo bebe bibi wa ha Satan bebe wa tenase e wa asase na se no de wakotu dem Mitiwe maboa me ho sa me ko Ghana. Ana me ye transit wo Heathrow. Midru Heathrow airport wa. Na ko tro se. Me ni me go plane me fa mame. Na mama sa se wo Heathrow ho. Na me sit down. Na me mo me sesen. Na me tell wa pra me ye transit. It doesn't work that way because the next flight
Baggage biara baby kura wo ye transit no. So open your man bebre a. Plane na e de wo be ko destination no. Won fa hwe kan won kasa wo ni padua ne ho. Enti wo de baggage bia ka ho. They will reject you. You will remain here. The man who will be a woo. Yes, some of you pay in and then a manako. And that is the flight you're taking. Back to your destination. That is the flight that you're taking. But it doesn't carry any baggage. Your family in come. It's you and yourself. And this will be no dear Bonifusam. So what they Panahunya at the same time. Abraham Kukuma. It doesn't work that way. And into when you made the can warning. Was the mama no we are sick because we want to see you could do we are sick. Ye benya we are sick, but a muba kukure niechi, Nano Subedi and Mama ya bonifo. Into what they can warning was the mama no we are sick. We are sitting in a corner, even chum. Now you will do an uncle Popeno, one in the pa. Or better now, da. And into what assassin didn't cry. So what you say? And then the people say no. When you may check. A call first to 2 ball, a shadow, the clock is ticking. You perceive your pen down. And it's a prayer was in the potnessy. A bomb pie, a ya continent, a sheer trust them, a book on no one better than you, nor did the Edgeman almost say they cannot follow the rules and into a more pie or more coin, and also a double waffle. A double waffle. If we are say, be ya, simply go Juma, who be should be say, a Brabon and a chassis and you, Mitia, dear big greedy me when you're meaning how I'll finish the race. To Miss Sarah, they say, man, you're not all money, pa. Sabi me any brewe ase na me pe me won tamunya na me kodidi nkofo bi echi a wo mo bebo matna se wa asase so na me kokoka asase ni kukum wa bra me nya ni gaso ye bedi mfia he wa asase so oso ma ye mfia dio so abro so kra dio woche ye na ye bedi no han kra isa enti woni tifo bia no wo hu sadie no wo hu ne se na me kra hwie be me be say na abrabo no kra no wo bo a wo hiti 50 no 60 ikono yare enko sinyame anya wadoma yare enko a wo di hospital akone ba obi from Satam ni going no e yare enko a nti sa wo tu fa kwati kwan bi so edi bone ebe wo hunya wa bra ba akokora ni wachi that flight cannot take your baggage na why Jimmy Sam no one answer. But so for Vampire, they were praying for you to get worldly things. La ba 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 ba. Project no be yebi, can no be tobi. Where they know, usube yebio, abroche no, usube yebi. Sister, me unsa wanya visa, uko abroche. Me unsa watoland kesi yebi pa. Me unsa wabesi hotela. Me unsa wanya miesha pa. Me jobe ni me unsa sikaka ejira unjai. Ma me kacho so bedi. Me unsa wona makra lende na kra. Me unsa ni ma be koye pa. E ma me unsa wedding no. E be ba pepesi mu wate. Ye be no TV so. E play mu ye be engagement. Ma me unsa wonya me pesu shira. Na sa ni pe ne mprampo na to. Boni sister ni bi no won mo so nti de bia ye kire so obi be ka so waye yie nyame ehira no a eye honam fom niema ene ye identify obi say nyame ehira no bas me tena se no me wo se nyame ehira eye say ya kire wudi wo goma ne nkonmam so what you say nyame ni ehira kase pa eye say obi a ye kase obi nyame ehira no a eye obi a ye kire ni din e wo goma ne nkonmam Sanipa no won na nyame ehira no nyedi wo sika bebre because ahodi ni nyina the next flight na edi ye koye destination no won take baggage bia o silver and gold o diamonds it won't follow you there
When you be anywhere obey, one will say, at pathway, don't go here. If you go there, you will be in trouble. If you go there, you will die young. If you go there, you will be embarrassed in this world. So stay here. They don't like it. And no limit here, Bonahima. Or put it to you to bosom. Or say, Yaminina Casofon name penny for. Because I won't when Yamina Yakasia, Yanina Yashanase, who would to me see will be a now fair than Yaminipa, it's a who bosom for. I want Casawushi Yamia say. So about it, baby. They know all these things. The pastor was sitting down, denying it until they show video. Even the video they show, he said, or whatever. Or pursue what you know, cemental meniacola. Was cementuano, meniacola. Video Kosi, be beauty dance your voice in the crab battery say a what. Satan, or the nipper go quasum. Now, what will make a mistake? Who makes any rule to soon? One Fanadian Jaco. At the end of the day, will be going mercy. Make up a foot to understand. Nkadi for the Akosi, Nkasabi will be to me. No union to ready before it's too late. Nkakomi Chachanya, Yabina would see radio nationality, you know, Naka Chakum, and to make a better and sa, and can a bonny sabri. Satan, o primo nkofo o pe wase wunti o pe so okun Bible kan John 10:10 o so we fo no ma agye so be real no okun no wase o nya real sa what the brightness show mu so we be kan o bone pa you could have say na wo sign we be kan so say no don't bow down to anybody. The road you are on keep going. Obia be who say they won't go in there, and so you will deny it. Until they be cool. This is a lesson. They should me say, open them koshe prison wa, mkawonko sakra. Ko be pie me ba no, ko yini pa foforo. So what you say? Na ko yini pa foforo. But the devil put pride in them. Who could I say? Now was sign. They don't care. They don't care. Who come judge? I mean, no, I could be a crumb whom on social media. Kabana come shamekona and we make a sign. So one woman more could be a woman social media, could be a woman. Because your attitude, everything I draw. When you may want chance, but the woman's a chance in this report, you will be in big trouble. When you may, or dog nipper, into the bar, or bokoko, or mount chance. Seka when you remember who so, let's have chance and you say slipua, unkushian baby. He loves all of us. Nyame penny second nipan sister. Nyame ni penno no o pese nipa be woni bonim o pese ka nipa da seni to wa na wo di bone na nipa ba ko mienu ya point 1 2 3 nipa na ka won sesa because we nam nipa so na kasa kire nipa ba wo be ti wo mu wachi ni I am proud until say be wo mu ni say so. And from Asia say family na ko bi ni ma wo so wo ye ntente proudness indeed what na ho wo mo chi di for no so wo mo chi mi tell wo masters guys no wo di wo mo chi no wo mo chi mi tell wo masters wo mo to football wo mo to football wo mo to football da wo mo to football they will watch you to die
watch you to die. They will just sit there. Yes, massa. Now mo cry human. Someone they kill us. No. Some bang at the same time. Manasseh. What's the voice in the year human? So boss that it's a one. This year come boys and would Mona we kill us and Nankasa. Take our see a chimunina. Me be a knife for Miss Sarah. They say, on fan whom would be a knife when you be penny be. Now almost you tintin to say, and they say, Canadian Japan. Nanka, Mr. Cabatuina, but Banyok, by now was a Kiatino. She said, dear Babium, I was the Channel, Yakutunano. Because the boy Naka was see a beau of him for him, Nippano to Omuyo. Omuye, no, can some way. Until was said, yet she, you could sit down with costume woman, never you. Boy, need to hold the day. The guy is still there. He's eating. Open for 2 people at the same time. And the mono saw ni yakuno. Na push your phone BNT. One of the Obian canasem. But when you make Betty Sabo Janet, you know, when you may do a massama, Miss Semaka, and Sema Itagun, when you may send the double the son. What will be Feniagro? Ubi fan somewhere chaguno, ubi feniagro, na yenye kukwasa, niente kabinya chum. Unyamina yenye ni DSM no. Unyamina sani be DSM no. Unyamina samne dawo sano. Unyamina bufo ne sane sano. Enye ne pasamo to be wise. Ki ya chucha fiu. Nkaya ki ya chucha she ki ya u. Na so de biara da unyame, obi odi ne kura no unyame gira nafa. Will speak it through you to warn people before it's too late. More dinipawu a this way. More dinipawu pa. More dinipawu. This is the time you change or you die. 2 things. You change or you die. 2 things. Sanity. Ye pay a window, and we say, who fit the precoposia, Mujaba. Say, we are so to ye see what in it. Now, people who could fight in Jesha will be so that we hear bassa. Sanity, and smile chagui, and was said different in Miansa. This is the time when you are ready to go. Run for your life. Run for your life. Danger is ahead of you. Danger is ahead of you. Onyame man grant so a okoto ni gina bre wo ho. Onyame so obo wura wo fie ho a okoto oni gina bre wo ho. Young money, Freemason, ladies' money, husband's money, gentleman's money, whatever money, they don't have a place. So Onyame bo wura ho. And enti Bible so we need to fu hu boni beba. Nanka wodi ne ho hinta. Ti deda ye nyina ye pese mo hu so boni ba. Onyame asunta na no. Mframa na no de. Shena meto mpofim. Me nada. Nka be fa nyina mama o stay ye do be to prison. Dan so be chain never to say nyina. Nka it will be better off for you to be in prison. Me nada. Danger is ahead. If you know yourself, so when you faker, run for your life before it's too late. And you need the power, Johnny Uradi. Johnny Uradi no. Ken ku ni nia hebe no otesora. Ni nia no mo jati ma ne te ya Uradi. Nye Ken ma me ne papa ne frɛ no so nia no wo hen. E ya Uradi o, se wo ne wo hu ma nyina. Wo no na tie mu frɛ Ken. Se e wo nia hebe wo hen. Nti se ta ma na Ken di ade obo ni nia trimakum no, na wo nyame na ni tua.
e de say king ni ma me ne papa e na do me king se wo be yasisa boni udia woncha enyi wono e ya awurade ni nyina ne se de na wo ye no na awurade te so no wodi kan hu na ne ma me ne papa wo no mu nim sanya me na wo kukuo mu asem no what does so ye adwuma and you don't play with that God. Sanya me nipa isusu bibi wo ne tiri mu a wo hunu no sanya me no woni ye ne di wo so sin Ghana ban wo so sin Supreme Court sanya me no wo hu man nyina no ni yo nyina so wo bi wo nanim no wo hu bibia so what you say sanya me no me ba your Bible no call Genesis chapter 9 verse 6 ti ayi o se di o hwie onipa moja gu no onipa so na wonam bi hwie ne moja egu efiri se onyankopon suban so na oye onipa oti o se di o hwie nipa moja gu no onyankopon so wonam nipa nsa so ebe hwie sa nipa no so moja gu esan se wonam ade se obonipa se ni suban so nti sa woti asem wi nka tumirika nka wo obonjejira wonsam no run for your life before it's too late wo wadi ewu no ka woti asem wi ka ho ne nyame na wo se di wo hyi ni po mojagu no wonam ni pansa so ne bi hwi ni mojagu no tumirika ko ne nkyai ne ko plead for mercy ko ka boni no one chira de ye wono na aka o na semnie so what you say nti se wodi adanse mo jejina wo nsam a ka ho before nsan wo de mreye di we are living in a dangerous time before nsan 2020 be kona wie no my brother my sister so we be nim di na di mu a nko be gina yi se nipa da sanim ye shopping chana na wo hu di di wani mu a nka wo be kan kire wo nka wo kasa you will run for your life enyane Ghana police enyane court ne lawyers jani wadia nipa nyina hya na sem wono na dwane no wono na suru no wono na ma wo mpopo e wo wanim sansa wono de wo chinkranta odi wo abra yi musa ne hwe so what you see enanti ye kasa tire di for the say opa ngoma so nye ne bone mu ne po ye mpem so mu bewu ye deda ye nyina ye ntamu gite jimi fo ne be kase ye tam ye wo jimi ye wo fa ne tentu sum ye so because sa wo so anu enam at the say highway skyway so express enam Chicago downtown no wo so anu na accident bi ho ana police bi gine ho make us was so from Milwaukee pon tijai the odo won hia na wa ma light no ma light no tell say massa calm yourself down because police for wanim ye deda ye nyina ne say ye bese tell mo say speed na mo dey ba na ekwan mu ho police gine ho speed na mo ba no ekwan mu ho unyame asinkanta hita it the camera will want before you get there until we don't hit you say you can't be a tower the momo mu shemu kutupa no omo ne dam pa mu enemies number 1 e ye womo shemu kutupa womo yi tintintinti womo ne mu shakukuom se mu nkoso nchante nyame so sei de mu chante no baby anyama mu ye nyame so sei sa be wise. Be very wise. This time, ye niagro, mutina ye and unyame aso mutuja. O chama di ntidi ne niatino. Di wonim baby ye gina no. Di wonim di eba ye so no. Wo ma wo bi mepa ne chawo na wo pagya ne sasaranda.
So what you say? Nti sanya me we sa bre we ye do kotum kura na papa we woni ne ntamnya umfa ho ni say ye chemu de mu kogum na aha papa nyankopon woni ne ntamnya nyi ya masa ye do betum de na so still la umfa ho ni enti dikai ene ne ntamnya kronkron ne se krono maban e do betum na ya yo de be ye wa na wo se wuwa uko baby papa anyesa aha presidia enye wo hey this wo e wo papa Bible ne kan wo se asam do kan ho behia no wo se ei wo so wo hojo te say enti nsema e kosoi enti wan temi wo so wo ye say ni arape brai wa sekata ya samam e ye mo birika untuma ye be kata ho e ye nsonson na ye chew mpra e hyetra so anopa ewia ene anajo asumdie ni ho ene na ye prison pa e hona se ye kan enu wansa ene ye ka Ghana prison ho no e ho ye better sa wo chai na papa we de bufushi chew chime ni ye do ko asase ne kokubu amasa enye yize ba wo adanu ka be pese ka ye mamis ye ma 1 second ne betie nkwase asem di amofra na nkwase asem di fi manu mu ben na nka betie bi na nka me say oni tefuo begire yie na tete kwa nipa gini fo obefemu sa ya hantan akowu asakọ ka dwam hey this wo enye komo nipa kura ye prison ye no ko han ma mo si ho me boa no wunyame ye hye na sisi Hades ama nipa bonefo o ka say asam ketwa ye shimu kra fridemo ye ntamo no de mo ye adwuma no wono ye ni wo case because wo so wunya nkwa eye dadafo na mama ne kwan ama na be fa nipa die na di so no wono ne ye kasa se empusu no mpa ba bi mfa na wo be pa ba bi afa so age se wan kasa wo de ntimu no je se wo ma ho kwan awrade won ta wo bia wo se awrade ta wo nipa nko nsoma ne do baba ko pe wan ko nsoma ne do baba ko pe emma se instead of saying nipa ye bonia ye be fa wo dwan ene na kosofo anim ne yakobo mpae ne yedu mu jane gumu no a long process and it is a sadia to cut everything short no me de mia me doba ama wo no kro no e ba bi hye nipa yam no wo yi no ne ye de na ye wo dwan abo afode ma nipa nyina boni say me what I and you refuse to benefit on this kind of great insurance. Neta wotina se na wu boni mo enye edi so na okotem no nyame eti wu aha sisi eyam from da so e wo me no mu ya humi sabre wuri na okasa onyame be hu mobo enkotu wansa enkoye ne hina migide yi empofri mu na wadi beti be bia wotina no na wo mpe wo sa wo chi enye yie wo tumu support ni na da hoyi wo wure mu a enye yie if you go back in enye yie afenu wa ye stranded was asase no so afenu na honhom no tena ye na de nse betu kom abekasa wa ba besemi enko na samando wa ka wo ho behia wo no ma ka tso se wa hoju te se ye ya enhojanso brother mayem fontum e wo Ghana ne se rede bonifache ne ni rede ntamunya kronkron dan se wo beyi tintintinti na be ne nam ho akoso adi boni na wo be wu boni nim enu ye dangerous enu de na prison ko na wo ko no enu ye ntia bribe ho eho ye nsa ye ti ma ye hunu wia ayi asase ne kokum ayi sum ka bi bomu a enye komo so what you say tineme kasa chi ni patrophobia nipa bia wo
awurade mfari awurade asase nya wodi o asase a wonnem se so odo one day pe wo homa na hi obeyi oto akonwa obehwe fam so no bi asase no wonam so a wo peso bibia no asase no wo yiboni aye obeyi wo ma enche nti se me no wa ka me dwabe so what you say munipa dito so ho wani o wai mi busam wo wai ne se dinro mi ko pedro na dru ko ntumi nyime nkwandea ene na me ba won chan be pede you bet my mama me an se wo be ma me wiase mu niema e wiase mu niema yiso bible ya mate se ye jane ho e twam nti se wo ntumi ma me nkwandea ene na me di wo chia be yede ya mu fo mu ni hwade ye Hollywood high musicians ni bi e bi da wo mo na wo Lady Gaga no mu nyam position bi yegina aye too late man o sign it ye ye udi nkra udi utini ye Lady Gaga no nda na jo a ye to cha wo mu a anka wo munya nkomo nton wo mu kra ma bonsam nso aye too late sa wo koto se bi no ka wo makosam de aye wo mo no jo wo mu na enye common case so what you say enti ye nhine pokutupo so won kosuntre ni bonim because the namu wi mu na no dey you didn't see it after 2020 no onyame shaky grounds and you shetem kofo bi o mani beba wo so won down wo masa on down apreko my daughter bi wo wo e say wo hu be bi ogina aka wo wono die se sei munsum ho munsum tuntuma bo ne ka se munsum fo munsum wo sumi so a munsum ankasa mo wieye mo dabrem munsum ho apreku oko mo amudwa mo dama sase no so wo sum bia wo ankasa wo nam ho no sum ho suma ho suma ho eni esi we so obeboa no ni esi we so obeboa no ewe wo de kona nya no na preku won sore no waje ena achade a wo de beko enton kwama no achade a wo de beko emfa ni nkogina ba bia usunu kura onte wo ko chonsa abode wo na yiase a wonhunu die nka wonya obeba be ka kire wo ni sesakra wadwe o na bebi o ko ye ne nye so what you say nti we ye lesi onyame nti de wo ye nti mu huni nti sister na o twa video no nyo no ewrade na eme bia beto wo de kire wo nipa da sania wonim di na nim se hade inu bi na chese kan ko no so inu bi ne kutwitwa no ono a winning problem nkofo fam no wa be ye hu se ne video circulate on social media nti masa why are you lying so much? Why you people you mention God name but you always lie? Why are you lying so much? I don't know much will be what no you're so afraid to say something. Why? Who be can bro say it. When you come up on you want it. Into what is the point? Why? I feel no more kata so. They say evangelist and they say odro ewuye. Musi nkonyo mu TV so. Moni jidano em some particular mo ye na ye ne wu. Ni nyina ne say papa ni jina ba si mu preach ka kira mo say this photo for mamu nko mo ho oyele fo ni adom mo fo yi follow me boy fo yi apple fo yi munya wo mo hokọ mo so wo mo se mu dwa mo kum bi obi ebi no mu dwa amu dwa yeye nti se bi didi na bi betena se de ene nka mo ye nyina mo ni je pa we chiri be bia mu jina some you were different na mo nkofo na be support mo we abayi omo be circulate on social media na ya forget the woman that they use baffle
to cut her and take the baby out from her. No, you forget me, my brother, will feed that. Obi o jini nyame jini maame na sem no asem asini ye befio ben yo so bebi o chebia ye be na ifon ko fa no ntem obette wanem sinipa arrest na onyame na be arrest onyame na mama chekra mu onyame na me arrest no anyi nka mama nipa nye nyesa onyame na se wo be arrest mu bia ye ntia sempa ground so na wo shiki no eye kokobo no de ba no mframa na e ba no munya huni wo mframa na aso no e ba no munya hui ko wajane nka you run for your life nka you run for your life and from maybe a son no but you guys don't see it ebu bumba and was say what now me say 2020 from all the way now kosi ende obia nyine yi me metiwai me gina yi pa me ni bia bre me hye me huye because wonyame wudi bone a wonyi chenye do nti obia ne careful sa kam kakra bia yi wo mu no enye komo sa obia enyina yi ena bone no ye ni me ketwa ni ni mu kese de ma ne yi hu no no nti yen kasa we die ni swanti obia nhye na me yo nyina eso obie e wode ne na wasam nani obia wodi nkonto paje obia de aka ho waye ni me bi nya aka ho ba bia wugina bia wa wodi adanse se emfaka Kristo no ntam bafuya ye die yi mami bai wo be kokoda ayi abortion clinic see you bantumu woni ni nyina gina the same place what did you make am woni ni nyina mo nenam ye yin sentumu no mo nyina mo the same place oh what you say mo nyina mo the same place wo fenro adi ni ma ko shisha wa sister wo sanka urade afuna firi mojam no o kle wo se no me enka yo sanka urade afuna firi mojam what is that ene quit repent run for your life because of from ababa no and spell be a obidi bone and spell me tie me di rough wa enye me preaching wo so man hye no me tutuma na mo yi no me nyina wo nyame agina na me betena na shata de the space to say me bon sekan betena bie ma no na me kokoa ma wo nyame hu no man nye kefo a enye papa nti me suru me kokoa mu kura chen life me kokoa mu bebia me nko a me hye obi ahu me dam na light na du mu no anajo no me nko a me be nko a no me suru chen ha eten ha because I kura de ka wu ka baba me kokko but secret place in the urade nko a na ehu no e wo you dangerous chen life yi nti se ni yo nyina so obie e wo de ne na wasam na nim dia eni ne kyase nipa biara oba wo no wo ho me mframa no wo hwe yi na de ebo baba no mframa no obia enspe obia osura hini na bayo sa adi bi be kwa wi ya sa wonim se de ya nesiti sini wi ya ni bi hu chale e se niema ebo baba no adi bi be kwa wi ya mframa ede ba no wi ya se na wi ya ne ye kono sa tami wo nyame ne mani bi aso ye den e bi akaban na chi ti ba bi wo wa nhiki ground so a wonya wo attention nti sabre wo nyame bu ba bia to shake grounds wo such a see so fio nsofo asore ma asore penny for wo nyame shake grounds e ba enspe wo bia di wo disika wasafum di wo bokro
Crono. The wood diatro. The washing chain panasing konya. The way in tincha. The woody conconsa. The walk can go for the walk on for friends of whom. Sa close in when you may juma on spell be a. And yet, if what to from quo, I suffer more, and penny for them, dear Nako. Mekonim, and dear Nakoso, and Memaku, and dear Nakoso, a sudden penny for him, and dear Nakoso, Dicknesses, and dear Nakoso, Pentecost, a son them, or dear Nakoso, Baptist, a son of them, and dear Nasu, who be any work, because we are living in a dangerous time. Be a asamba ye mpento ni pama kusu wo tepe na wo so watch wa bra bubu ntonto e die na wo bi mu anye eni firi ne ya meso men sakra obia including bema wane na yire da wo pudi hunsi ogu oso kan obia because wo nyame kum obi wo Genesis 38 Ubia, including woman show my so one fenro, no man will be pesica. Ubia as a brute for Ubia the Unyamishan na Jumasia, Unichi Yato, what will be mistake be a police for the womb, judge for the womb, lawyers the womb. A Bible penny for the womb, a sorry penny for the womb, and Clemo for the womb, a mamma for the womb, Ubia, you may be a dear beer, baby, when you may for baby, shaky grounds. Because the career is a condescending when you mean when the money you all. Ubia, careful. Momo famu kunumachi, Ubia and to the woof, if you never could die. Adia wo ye no kokoma wo kunu ni mu no efiri ne edeko jai dia wo ye no kokoma wo yiri ni mu hwe no efiri ne deko jai na mframa ya bobo ba no nye di foto fo ko na bobo wonso be wise, be very wise. Ni pedim na wie ya oh Nipa nim na wie ya ko na mana ka wosu mama ko na mana ka wosu ko na mana ka wosu sabre wi yem fa wiase adamfo sabre wi yi jani fi wiase na wa hwe ya ni bi sinse wi mo yi kan nipa gude won ne bia monte wo ma no mo ton nia ne kwa yi kutubi no kra no utum so my life da danger. I feel the doctors and the nurses in your from heroes. One day, your Bible look at James 4:4. James chapter 4, verse 4. Your Bible look at James 4:4. Yakubu. Yakubu chapter 4 verse 4. Your Bible look up. Your Bible look at James 4:4. Or say I will say you for. Munim se wiase Adam fofa. Eye otane a etane onyankopon. Enti obiara opese oye wiase adamfo no ogina ho se onyankopon tamfo. Oso obiara opese oye wiase adamfo ogina ho se nyankopon tamfo. Ade bi wiase be recommend ya ma wo a eni onyame asem bo abura no if you accept it wo be gina ho se onyame tamfo. So what you say? Who tell them you die kodi nyame foforo tia? Wo ya wor say yefo. Who ko suma nyame foforo, die nyame ho kodi abosoma tia? Wo ya wor say yefo. Who tell nyame ho ko consult psychic
Edifo atofo na se yenko ho. Wodi sadwuma ya wo fa wiase adamfo. Wo begyina wo so wonya metamfo na nipa kora nipa kasa wota nipa ya net se. Obi kasa wo metawa ya net se. No wonya mese wo yesa nyema wo ya wo begyina me wo gyina menim sa metamfo wo ya metamfo number 1. Obi o yi ni nsentu go wo wonya metamfo. Obi o ye kromfo wo wonya metamfo. Obi o ye sagiam wo wonya metamfo because what can Proverbs 20 verse 1. Osensa wo ye feudifo nsande ye ntokopeni oso di otomu ntentan no woni munyansa nyansa ni Kristo nti kire se obi e Kristo tini mu no onye sadua onum nsada yenu nyina wo ya nyametamfo wo ya trofo wo di kowa wo kan kofo wo nsam enne mu bebre mu mpanyame asem Krusu isha ase so mo keka mo nsama mutimi ko 3k 4k nso obi ni ho a wo yisu word sakra wadwe nipa sum ye won de enenti wo beso akyerkyerefo aboa so wo mo bebie wo mo so akutia na nsesam na wo nyame asem wo ho e ma nkwa no wo mo po wo mo na musa no mo dia ku wo mo ba na wo kasa se ye they don't have time wo be kan boni nim wo bia nso be preach a enchi boni no na chese wan kon preach onyame hu kokko mu asem no wonya de obi tena sese won kasa pe a o drop no na dwim nti wo be kan sam no be kasa woni nipa na tifie wo sa pa e onyame na kasa kire wo enyi nipa na o te wo kasa no dabi nti sa boni bia wo mo koje wa de sumai mo koje je niema mo difo no mo hwe o mo wieye o ya ni nyina mo nkotomu eniema ye de ma mo fatoto wonsa fa yesai mo nko hye nyina enkonim mo begina ho se onyame tamfo because mo sa ware mo nko suma nyame foforo enyame foforo ye huhudie wasi abosomsom eye nkosiasam wasi nsum nyame foforo bi nkame ho mi onyame nkumfo ensum nyame foforo bi a enkame ho mo mu chini malam foso mo na ma to di foso obia nyina ye sabri ye wo mu mo tu nuro mo gura be guro obia position itself na mframa bi ba mframa jampantu dubi abofre chiri eba eboboba akaka krebi na du kwana no nti be wise obia ncheye se bi esi utie bi beba utie bi wia ya na wankasa wo so wabrabom ya na wo wia wankasa so wo wabrabom ntontom etake wo so ho hwese de wo so uti mu no Yesu ba ubeko biana ana ya na wo sabone no we no de yesu we di sa ti mami koso ntena ketwa na mu na akesefo no enti sada be wise mo wia de wa adwuma ukọ adwuma na bokoro no mo wia niema hihya mo bag mu firi adwuma mu ba fie adwuma na ukọ ye chia wo ka no adwuma no anebia mi busa wo ye ma wo mo na ye free adwuma wo ye no wo ye ma wo mu firi akan ye ntie wo ye wo mu ntia wo ka na fe de na ukọ na wo wia wo mo wo se di ntia wo ye nanu no di ntia sikanda ho sister wo ni bi brother wo ni bi nanu no because one kasa eduma na wo fa no uchi ka wo se bono kro no nti di ode be ma no enyina da enyina ye mo be bre bokro no waduma mu ye bokro no awaduma mu me kai na nsayam adropo o madwemeka na nsayaya yare ko de we ba ye ya
afeo yeni am ya hosontem ukọ store hand sanitizer wunya bi timi kru ko na djuma o ma toto akese ne si o ade so o ma tomo bi amba na ofa ba ko no de bai oduru ya nam se ai wono na we ne konya to ne no se o ye wo bebire wo ye dum won ma fa ba nam se wono wunim wa fa ba ye bie pe kokoto si o anye sa o ma wo obi amane wo se wo dan ni ki wo na akom na de bai e be ya wa dwen se enye mi hu ne se ya mfa yisika na to ye ne de haram nti si ye bie pe na ye bi ba koto the same thing fokusi ho o see you mama mate me say I'm not playing ye bie pe because say wo cost on ye bi wo dia bedru fie ye bie pe the same thing ya wo dia ben because the ntima of fine say ho ye de wo nye bi nto wa monten ye hie bi su ofie me boa no wa fa ba nti ye bie pe say the wo adi to ne sa fokusi ho anye sa ye de kronodia ba fie ei mame ana na kasa kronodia de minum ye kine kuta me minum me control bibia o na so minum se dabi eye adwuma ye fo ni sika na to di si ho nti ye bie pa the same thing ya to yi to fokusi ho ansa na anocho makoma beto me yam o so you mame mate hand sanitizer big bottle we see because of so much man so mo tona kese ni si ho tu ko chinchini store wonya bi nton na okofa eno baako na de bai na mse be men me mfa ho si ye nya bi nto ena ye ni ehia ena omu nyusu obi eni ho ade no kora ye tutum ye bie pa se de wo fa ba ye ton sa fa ko si wo mo sa na ti o enye wodwi se ukofa bibi obi sister ukunu ba mo de bibi fred mamu babusa no wo to wele he woye me fa fred mamu na ba so to ko si wo wo yire diri fie wom wo kuta bibi akuya na we ye me di fred mamu na ba wo to ne sai wo anto me faaye eye krono ka ho to ko si wo to ne fa ko si wo na bibi enye free sa enye free sa misramo mpepenso yedru no boni kitwa bi animo kitwa bi anim so what you say kitu last me ka kire mo me costo koto ne mama me ma me koya me yi pants no bet bom ya check me no ya check bet na nka me be fie me be receipt no bet ni si ehu sika ya ji yenka me so me share bet no ho tag bo ho a e kire se ye ton nti ne kire se wo bi ne kususu ye na odi ade ni shape nti de wo check me no fee say the pants comes with the belt well no check me out me buy ebe yi bet no e de koi e de receipt ni ka ho nka wa hu me wa sika betumi afa but submit my bet na haka say near this say ya I was some to me very careful. I took it back. A yes sister no mama sit to et my idea say no to me diaba a yen no pee till you can say if you want it I'll give you big discount for you to buy it or respecting me baby and so why me sa ko target me koto to niema na ade a megina so scale a megina so ewe me ho bathroom na sai me kwada me koto to niema no ma nto e no me pia me cat ne kodru parking lot na scale no e bi da madi mu the same thing na me use na sai e bi da madi mu normally wo pie na bibi da wadi nu ma eye kwenkwen nso abana me pie ade na nya kwenkwen won koya Satan faso mani padi boni ema na yes say ohun kura o de ye the quick ohun kura ya ncho me faade no so to me ka mu a ka me be ko ya nchene ena nyimi na me yifri ade no so me to me kan edamu dada na me di dwagu so na me di pia monte me
will be anymore. Because nay alajo. Me even near my bukam. Me korea adi yenim ni hire. The dummy fear that I say na me pay for fratono. The same thing. I want to me kura wo mchre. Me pia adi nsia say na dem pia nsia. Na bibi ka chem se mame, wo pia adi na agisi ha. Obi ba, obeba befa. Ofa no de kwache say the one we wia. Nti take it back to the store. Fakoma wo mu, ujai to ha. Wo na wo mfa. Obi ba no se demu, obefa to ne kem, wo de beko. Nti take it back. Ti a wo so de me. E wana me de to me car no seat, front seats. Na me driving na me ko gina anim say, which is you are not allowed to park there. Na me saw me lights in the flash na me give me kind of me wura wana me call say no, wa man for the light. Na me say me pacho. Me check it out we e da madlim. Man to ni monye. Wo ye di sha me sa. Egu ahome ansa no woye thank you. What you say? And you man kitin bi wo hono ma. You would think say you man kitin wo di agro. Satan the baby out anade wo beba won chain wo ba pe wo de beba okwadu. Be very wise. E kwa ofa so ye ne niam no wo ye na quick. Obey the you won't see it say ade we e your money. By the time you know, no why ye. Atade no wo de ahye wo no. Wo ni sakade na efe pa. Ba wo sire mu nyina gu ho. Wo se ye sam. Nti yi wo ho. Wo kutu se ya, wo no fu mu nyina gu ho obi ehwe. Ono so se huguru wo eye sam. Bible so you hear ba na ne kondon no ne na dada. Ti brede bi ti wa no wo me no ho ntasuo sa. Wo di akonya ba nyina wo sire mu nyina na wo hwe. Eni gu wi atade no so esi ahi wo sire mfimfin. Nso pie ya na sister ne se Christ asomdwe nkan na so se nkan so. Wo na mo nyina amafo me no ho ntasuo. Wo de wo kan dwa amafo ho na anya hu. Be wise. Ebre ye wo mu we no. Wo di agro na Satan ma wo slide dia. Ebia wo nte se ben yok, wo nte se ben yok wo de bafo. Akotwitwo obi ye mayi ne ba film. Ebia wo de no ko wi ade. Ebia wo de no ko tu obi sintidua. Ti bi bia ye bia, obi anhwe yi. Sa wo fre wo Kristo ni nko ade amasa. Gine yi pa. Jina ye. Ye. Who restore now by accident or background in a sort of film. Now they do parking lot. Now he's saying you see can thought of it. Take it back and pay for it. Simple say. Most of them turn your mom did sika bebre to so. Especially at the palm 4. Mumu be yazan complete. 1 atoro 2 adi di ode be to so no sa wo ye woni ma kroje nyame ne hire nipa o nyame ne hire nipa ade no wo mpamoi o se sen ha tambe na bedu ababe susuo atoro nkiti wo ko ba bi wo nduru ho o se mi gina traffic light na se akakakre bi ma me be 2 minutes na me duru ho 2 minutes no dia ma no 45 minutes no nduru ho sanye ma we nyina ye ko adwum ni onyare nso no ofre sick nso oba ha wo ka Christ asomdwe nkan o se nkan nso bi sister me nyare o wo wan agenda wo so wo ka ne kura ye be yi na di nti wo frɛ ne boss no wo di tro wo so wo yare nti wo kole sick wa bra asmo ka no enya ne kure ono so se wo ye Kristo ni all these things now ye BC nkwadwuma no obi enche so yinchuchu Yesu bo de papa de niambe obechie nipa de boyefo bo ne soka nti sabi yidi agro di ukuru mpia jem waji ubi kuna fanadi komano wo hye
jama montia ka ho ko fa wo yiro ka ho ko fa wo yire back ewuraba wasi so wodi wo bi kunachi a Johnny, be wise. Mpempenso yedru no nya gudi o. Mpeso bi ante ase. Aye nyina ya bochemku, ye de ani ekire fa akono. Ye hwehwe ye mu bi ntumam edaja. Daja enye komo. Eniti mesrem mpempenso yedru no boni ekum bonefo di nipa bia wasasi so eno an wotwa di nipa wo beyo bia eso asotwe beba especially abuchire for idiot papa enough otwe ho di krum no oda ya ma menum betiti nkurase omoda so te wonom omumui omayiyi omobolojo ene wo makaw ene wo momenkai omoda so te wo bibia nye won ewiase kontomorisi asundie wom eyesi wodwani ne ekoho ayema misra limamfo misra muzombo boys no monshasi ntu womfo na ese ye kakela bia you be found free zongo. I wonder nan kwase dem wonu se di si chicha nama ko pejuma e wo mayanka koko pejuma e wo mayanka enyimi wo too much e ma di fo bi me faw se ko chicha wo bi don't do that sakilesi na mutiti moto so mo juma ni se obi mebo mo pa na mu no woni se wo so be wu you don't know amu bi mo shiwi na ba mo ni so sa na mo kuchicha nipa na ye mo se di mo chicha enam ewo mayanka no be wise kakra wo be di nti obi timi be ma 5 million komo 5 million no waje mo kukum obi no uzo wajimi no wako shimo jegu na de no miamba wako nkokora bom no wani efira na ujira trenkwa ho na usisi sika so mu bebre mu so na motiti motosia chenne ni ma ne mpotomo e de say zongo asetra ne say wabra bala cloud e bobra wabra bala cloud e bobra wonye kila nka monhye mu hu bibi na monhye bibi first wo koka tumudifo a yesi zongo de emfa ma ho se zongo fo nkola yi tu wo wafiri wo mu kura yesi wo ya haram banam zongo fo nkola no tumudifo wo ho mesimre bi wo mu de video bi mi hu ya ka me de kira some me house akasa no memeti de no wo mu kan nyina ne gumi nsam sei ene ho sa nyema nyina bi koso echiwade e bo man. This is the time. Change and follow Christ. Asofu iso obedaba. Because asofu asori a wo preach so omrei. E na cruise ya so be fa na killer so nkokum obi. Ti wono wo trase no check say this yi twa oba yam yi ne ye made ne ba. Ni de ne sie anza na asafa ye yie. Nti wo be na convince say ni pray say Yesu Kristo wo nkwanti wo mra. Tu chira samono munyai no mu bebre moni de kwa mu boa eye hey ma tawrin anture shi o boa hwini unsa woni obi tena me know I know them, but don't be a killer. Some of you are good. Munim Tyson Nima Tyson munim Tyson mi huni papa no kan ho na nya sam kitwa enne Tyson waju mo ye ka Tyson
nso ne Tyson wadwu say ya sense you wiase mmerɛ yɛni nkaso mumu bia fe na mo na ni ma wo mo ne kura wo mo na ki na wo ni ma ne kura wo mo nsam ene wo mo nyina agyae nti this is the time. Change before it's too late. He said, "Bani yeswadi for na yebebo wura zongo. Ba all miss alaba boys bi yebechemo. Ba all miss nima boys ni bi omo hu beko kodim. Killers ni bi omo hu beko kodim. Oh yes. Mumu bi eboboba. Mumu bi omo beko kodibo. Nti mun shasi ntum hu. Mun shasi ntum hu. Ne bra yedru mu no onyame nspe wo mo bodi di Yesu na wo se wo so wo di firi ni fia wona wo mu Awurade Nyankopɔn amfere no so bi wi wo mo sei sabre onyame shiki ground so wona sori fie na mo tie kira mo mfere Awurade mu no ebu ne se Yesu Kristo kura ye mpena ba no mo ebe wi mo sei be wise. Who dear trench you alaba who chinko be ultimoto so gridi bra wadwuma ne say Fuseni wadwuma ne say Sule misi wadwuma ne say Sani wadwuma pa ene say Wutu wo nya adwuma so yire no ye miensa wo ha ne say Wo profession ene say wo de ene say wo si wo wasi group be flower no okukum big killer of so oba killer pa woni de destroy wo wa woni de wo chew in pieces na no ma be so na ono de won kokuma ne ye fe ono oba ni ye nyina o eso bie e wo de ne no wasem ni mu mumu bebre e wudie wo mumu bebre timunti mo wie ye nyefe. At the end of the day, we will come be on TNA. Mumu be di boni. Nkoye. Mi se ready so wo hu mumu na mumu be bere moni mra mo so. Nso wo twam no wo se ni nua kamoni asakra koye Kristo ni ana no buofu. Utilisa fo ayira ho, ona masese ne ho aka. Nso wono ni buofu ni ye killer o. O ye killer. Nini ani jani akope ne kra nkwa no na bra yibuofu wo mobo na wonim misre wurade se ebre wemu ekwan bi aso because onyame wo ma wozongo ho ni ma boys onyame maka ho forget about me yakramoni onyame maka ho wonim ko obefa so be yiwa pie so what you say onyame ma wozongo na obeba be yiwa mo so pie Obe yisu a oyi pabelefo we onyame wo fa obi a odi kan fa bi wo ye pabele de bia na metaka se Facebook anu mankofo bia bo mo so mo ye bloggers onyame the worst people no onyame di kan de nsaka o mo nka o mo be di bone ma na twra so worst people no odi kan de nsaka wo mo nti sa obega ya hwe so abrabo woni na ne di eni mu ko persecute Christians onyame de nsa di kan clubhouse na nkasa manase kasa wante Wasu wonne ma benyok be ye benyok mu o kan mu nti on wasu wonne ma pruka be ye pruka wonne hihye adwuma won se nipa wo hihye adwuma ne yedi kan ne yenza kan no eye sanete no watime die ma kire nti wonyame sa mo se wonyame so yi oyi wo mo de wo mo babak oyi mo mpanifo no mo crusaders no big tough ones no o mo kuta mo franka no wo mo no wonyame be yi wo mo Killers no mu die ni mu no omu no nyame be yi wo mo na sini wiye eni be hu chale mesra waje meri to banefo nti ade na wo bai sanity fie wo di dance ya je meri so woni meduma sani ye so every day he have money he have 2 wives 3 wives busa sani say na juma ni say woni mo ho wo ye killer you don't know Utu wadwindwini nyina nse wo be sika na afe ne beso na wo be komeka afi we mu hwe
di si ye onyame bufu ye hwan ne timi kotu aka ba ho hia mi busa e kire se onyame bi wo so obi ento ne bafo enough is enough obi ento ne bafo sister ya wo ware bre ya wo sori a wo mo nuane wo no wo kura e twe kura wo sori a wo na malam fo so wo busa wo kunu e busa na djuma kro wo ye sister Fati wo busa wo kunu adjuma wo ye ante hawa da be na wo che wo kunu tina se busa na adjuma wo ye sadia wo busa wo kunu adjuma wo ye wi ase obi amanye sabi ya be so kofo bi egum enche to obi ento ne hofo na nyame wo soro ne ye hye na se ni yo nyina so bi won anim de ekoso won zongo won nyame won ni nyina the same thing na de ekoso wasom dem so won nyame wonim won nyame ni nyina no ni tifo wo bone ye beba na ode ne ho anyinta atete kwafa be fam nya so twe he asama no wo wonye do he dis wo e wonye de ne se nipa kono ko ba kenye ne si yetie mu kiyem kasa no 5 minutes na nipa fa no ho adwen so nipa bunye gu o masum nipa so den yare ko die wo die firi kire be so kye we so muni mo ena yare ko die we ye comedies we onyame de ye comedies or the prepare ja or the frefra kwam or the bugre no safu ma hyehyɛ niema wuti ase wo ye inventory or hyehyɛ niema bi awo ne nsafum no wo wie no so wo bi ma public ya masa nya baby na do utirabo me se benyok bi ye na ifo baby wo bia munkoso benyok ntamso munkoso ano including the killers alabaho baby unko fa killers no you need all the killers needs to be arrested all of them mesum kanche kumichacha onko pe bombi him no nyame nkoko kan no wonya yabe no na social media omo de ne pe efrefre dwa omo de wada ne comedian you don't know they use you as a comedian who ya hu who kokasa wi ya sakohwe ho na yeso omo de why comedian they use you on social media on YouTube to make money if you don't know. If I was you, I would stop talking and bragging and go on my secret place. When I'm in power, the boy for the war. So what you say? Apreku wono, and you me fair. So my both for tama wo baya na won saktam na nki here say you preach channel, you can't do akra some channel sakam na wo ba fom no. They didn't do it. Rather, omusha na basamude. Misi wona mte so obofo so wama na ka. Umie miane magu ne nsam. Se obeye nhire obeye whatever. Where is it? Afedi ye den, wo so wa han dan ma no. Why you say ama no? E ye den na chiri afedi obeda na kwensani. Mo so wanya modjuma yi. Mo nkasa kire so mu nyina yi. E kire so we dia dance here. Complete so mu nyina yi. Mframana bobo bana no odi o enye ni pasam kura ti se betra ni kasa mamu hu ye se yetamu se ye ka obi odom a eyeye because you say and sanctiful bube o se so bi kasa jibibi fa hye wano popopom a oni watem so bi kasa jibibi fa hye wano popopom a e komede wa oni watem osoro hini na ben we are living in a dangerous time ye mu bebre wo nyame yi di obeya kire yen enti ehu ye yam hyehyɛ yen waso won bawo nipa eni so obi wo de boni oposu bia e ba dwen sachem muso mo ya Abraham asefo eni bia di mo hwehwe no wi esi de pade mo hwehwe na Bible kan and say First John chapter 2 verse 15 say ma no wi asem ye mfa nko ba bia wo ye transit plane na edi ye ko ye next destination no won fa baggage bia it's you and yourself so leave everything and run for your life before it's too late. Before it's too late. Me kasa kire badwemba. Me kasa kire jimifo. Me kasa kire obi odi ne titutu yeso. Me kasa kire obi amframa wo home no. Ogire huhu se ne samframa we hifa ne firiba. Me kasa kire obi a moje di ne mo fusa ne. Ogire huhu moje ye eflutu obi mu. E hifa ne firiba.
yi nani megu yesoda ewia bo esoro yi nani megu yesoda na hwan kura ne kura mu hwan na ma de chie na hwan na ma de saye eye hwan ya osoro hini na beyo na ye kan ye betumi ye at the same time yeso ye kra nkwaje ho adwuma because you be kasa say ya don't shoot the sheriff because ye unyame obegina ha obehye ntiji so ofa yemu oti ase ene ye nyankopon ye som no obu atentene ni oti ase ye ni paracetamol but wo try ya enya adwuma wan hwi ya wan kasa wo be ye ho ade nti you better stop and listen to the word of God. Anisa no chashia no second chance nipo bebre kwa nka wo munya nka sasem wi omumete ebi begese ke ma omukura mra no omumeke bi nchire obi but ye ma uba enye nti this is the time sabre wi wo sakra wagena onyame bi hu mobo obejo but so wo chain aya aggressive ahantan ena me dem yesi asem beto asem ebeto tama wani be bia wo be hu sese wunya obi ano ne account za gubo na manfo twedwadwo wo wura obi amu ne ye wo kase obi anwo wonte tama wo be hu say too late no wo sori afi humpa no so wo betwa wani na emu ne dawo yi wo wura mu a enye yi so what you say eniti na me kasa kire badwemba esoro ni asase onyankopon onna ye ne de wo die wo mu nyina eduru bia nka dem obi ani tumi eche Jesus Christ nti sa wo pese otena asase so na wonya tumi a onne de ode ne magu akwam bokronkron bra ma wo bra bontere enwie obi ade eni adanse krum enye niema ensem fata nkofu obi yire ode niema bibire gugu akwam tutu akwaye wo sori asue chorosem bompaye ya konchene botene nebra adi bia wo beya eni wonyame entam enkoye no twon ho firi ho ne he so wonyame won twemmenwa because we see a boninti and am ye ne entam ayetenten onno bi ntabiu ba wona wodo wo mu ye wona wotie no se se fi ne kuru wo be manyame kwan ama na be fa brabo ne di so no wotie na semo a obema wo ma so aye di ache watamfo ne sumutu mframutu ebi timi fa onko ne nipa da sani oba wo ne se wo ontumi nya ohwe muja ne to abusum ya at the end of the day no mo gumani mo se because if you say nothing like osi bibia betwam na onyankopon asem de eri ntwam da bible ne ka osi se Yesu Kristo ba o descend na wo ba to bento ne church say bum popopu na wo ba bible say na tade e hye no e de abum jam okay ne katrama no e yen krante e twanyina wasi ya tro din bi obi anim ene onyankopon asem wankasa nkomhye osi ene onyankopon asem nti no osi samo tena mimu na mensam tena mumu a mumu sami bibia meyama ti sa asem no so ti nipa mu a nipa chiri bone ota bone odwane bone nti ma wo kwan na asem no metena mu na asem no mfa wonante na no na tebre no so ne ye de onwuma ne fagye mu a wonhye you will pass through. This is the grace period. Akaka kredi ubeti tuturbento inye komo. Oso wano oso abofo a woso nyina na eba o. They were coming for war inye komo. So what you say? They were coming for war inye komo. Tu na ma o tipo popon se bi wa driver dress here. Ubu se boda ni mu baba e bibi na ma fo hwem. No hey na ma fo tietim. O se da no moja be gu sesebie. Nipa o se nipa be hu be bon sesebie. Na moja be gu sem futuro adano enye kom. Edano se Jesus started sa wo ba. Edano o se moja e be gu sem futuro. Ni nipa na se ni hu be bon sesebie. Sa wo to wo shegyae wo beti se kobrane de ne honam sa akote kwa wonam abonte wa bra wonim kora so wonam bonte da no e bi hu
houses, the cars, whatever you have. And you sit down and think. Bakukura umfanko. Bakukure ni wachi. Nti mfasobe na waso. Nti wakasa sa kinya di ibedi. Ene di edebe kaka ye ho a. Kiyema eno nko ansombo emayen. Koso di wamra mpo na ba befa. Se tornado si wa America ni jiri fiegu a ya mo hwe picture before and after. Afi wo chef before no na hwe se di area ho sitie na hwe after net se baller so. Ubi fi kura want to be fa pi. So ebe yo. Big buildings are who downtown. When you may be shaky fam. Was a buon caboso, a dime and caboso. And it will be shaky grounds. Who better assassin was so. Now a suru boom and now some kitwa. Now I was a jirigu fam. And you money never jirigu fama and you come. Your Bible reader can be me dese. Come a boss or no read it. No, see now, boy, you are coming. Yes, you go. Nenia break was saying you know, and no near you. Sana Yesu Christo, my to some in me. Was some perfume, a pretty penny that I can see about some jet, you want to ye, and perfume no say ye, everybody pass. Disable we. Eya humbo abre. Sabre we ni sekedro okoto bre, sister koto, brotherhood, fatherhood, one enya wasam. Na so mu otumi a, ade no mmedi ngwase ntse se to obi ni. Ukuru wa ye masa, woni ba bi gina wo. Ukuru wa ye masa wom, woni ba bi gina. Ese muntabayafo ete se ni obi ye bayifo na onim na all of a sudden ya teneto ne ntabayafo ne powers nya adwuma biem wo tabayafo wo security na da bontin wo ntabayafo nti jane to Kristo enene tu mukase wia mumma biye naifo enkofa beyoko nyesa me wonto me da. I was say arrested by your the body guys and then the boys ni na ni mani di ni muni and then call laba boys kura umuchicha woman no eyi ne ba no yanko so wo nyina all the killers see ya so obi ni mo e wo see ko so abani ok ni esa ko obofo e ko efunu ekosi wo bia sori dem baby kunkunya funu eno susu nko. Yes. Na wo boy says bi no wo kuma se de wo wasam de yeni. Wo da wo nyame be grab wo se gum. Some boy says bi munim. Mi ni tam kora no mabonidi. Mi ni no ho adaje. Mi ni tam. Ti mi bopa munkukum so focus ewu. Na papa no mo se mum de mo mpa no wo ni wuo a wo nyame de ato na se ba se kan ni ayi a me se ka mo hu se taekwondo su cruise bi gu baby a ye hye diocese wo mu baby me ka me kira mo esa agro ka mo hu se na cruise wo mu e kwa nyame be fa so abaye na duka masajai papa in the name de mo ma na fa ya se ye hu ya ne se yehu this time there ye ma mu enida ho mu nteki wo bi en de nya adwuma nti so mo boa mo ho aye so ya boye ho papa nya komo ya boye ho asie nya sam ketwa. Yes, it's real de say o mu bi ni mra no ho so because bray wo mu yi eye breboni e bray wo mu yi eye breboni. A different when you want damo or Pabona Majin Sacra was someone sacrantin when you want to Okonya, Mukua your man to be in Yane. That's it. What be Dimata Mem found? What I say? Because Memen Cassanche any frafo, make Cassatra more money down. And then Yasu see your phone in Sinamatia. Make Cassatra more mushroom be.
nti wani efra no waso asia nyame no na ekasa gina yie na me ba ha no nyama me no to book na me ba me do nyame asema meka no e nyame asem na meka kroje wudi adanse what did you make ti so wonu ye ohene you better stop so what type na nyame bia nkonkotro wa choro ya you better stop na me wudi matama me mfa ho because de mu ye kire Yesu ya deformation of character de mu de ni di ye mutimi de ni di kokumu bi mu enyem nwanwa eno nyame nwanwa eno ye nku mo de ba na ye de asra ba de ho asem so wo me sire wurade so se wo hu mo wo a wo te sa nipa bofo na mpe ne kore na preku ge no de video ba ya no munko chene munko chene obi ni sike bi obi e mayi ne ba eno de mo mpe ho asem nkan obi video mo de be brabra masa to nchen fatu nchen kora mo obi enyi mo de munyanya atwo mo keka nkosa munyanya atwo because asantefo obi nguni woda de bi obi na kum obi je yase de kunu ne de no de won ka ho asa Bisrewa de so wo ye mo Jesus Christ me da was na no pay show ni mo nyame okese sa wo na bi mu adi djuma so ntise erade be so sama semi kogu asase paso na so mo so de obeba do ho kwa obi ti asem ko kodi koto dwani mbo paye sra bo de facha owura Yesu Kristo frisru musro de hu de mobo me da wase me show ni mo nyam so wadi kodi edede so wo ye de erade Yesu Kristo di